siyayibona indlela yababingelela abangcwele echibile lonyasi. Bantwana bakaNkulunkulu, nami ngingomunye umntwana omncane obemenyiwe ezweni lasemachunini esimangalisweni emzini omkhulu wasesimangalisweni. Siye sahamba nazo insizwa njengoba ngisho lesihlabelelo uma ngibona insizwa uDubazana usithela ngecala ngoba yithi ubhuti bakhe abadala bayetha sisukuma iqala sengiyabuka ukuthi awu madoda, hey indlela yala ebafowethu idlule engozini mhlamba sazi nathi siyalahlwa njalo. Sengithi angisukume ekhaya lo okhulumayo umfana omncane noma umlisi omncane mangihlonipha ubaba ngokubaba umfana ngikwazi ukusho njalo umlisi omncane wakamakhoba. Bantwana bakaNkulunkulu besendaweni enkulu eyisimangaliso. uNkulunkulu uyisholo yena wathi hey uma ngase kwenzeke uthule njengamanje uthi uyaphaphama uphaphama bone lo muzi ngeke uthi ususezulwini. Kwakusho uNkulunkulu phambi kwethu. Uyazi sonke safike lo munyu nenziwa siseduze saqhuma sathi awu uNkulunkulu hey ngoba lo wamuzi wesimangaliso bantwana bakaNkulunkulu ngokaze ufake ngisho isenti kuwona siyajabula thina leli thempeli ngoba sanikezwe ithuba salithatha ngesandla sombili sase siyakwenza okufaneleyo. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu kodwa ngizoqala ekseni ngathi uNkulunkulu ngicela nje amabili amkhumbuza amabili amazwi adlule umfundisi umthembu. Uthi umfundisi lela lizwe izwe leyibusiso mayesho kunobaba owakamathe ukhuluma ngalo baba ubeze bakhombe kwazi wakhuluma nangomfundisi umfundisi igcwenzwe becela ukuthi bephakamisa izandla wakwazi ukubaguqisa. Uthema emcela ethi ngaphamisa isandla wasiphakamisa ubhuti walapho wathi ufakazi ukuthi kuyenzeka lento kubo. Ngeke ngithi laba abantu bakamathe babusisiwe bantwana bakaNkulunkulu engathi bangangabulahla lobuNazaretha ngoba uthi ubaba wakhona wathi emndenini wakhe mina sengizohamba kuzofika inkosi izongilanda yamaNazaretha. Baba ngaziwa ngaleso sikhathi uNazaretha lapho aqala khona kule yandawo mhlawumbe ingakho nje ingakho kuzwanwa nje ingakho bebambene nomakhumuzi kaNkulunkulu. Ngikusho lokhu ngoba ngike ngathi ukudlana kancane indlebe nobaba Hadebe wakhona khona lapha eSandanezwe engixoxela ngomlando ekseni mangivuka ngoba safika ngawo4 sathi kuba basasiyavuka wayesengithatha kancane wanginikeza nje ukuthi ithoya yakhona sihamba naye wangichazela ngokwakhe kwalo yamuzi. So uma ethi lo baba uba umfundisi ubaba lo wakamathe wayesesho wayesebatshela nesikhathi abomndeni wakhe umbuzo ukuthi thina nawe sathi ngeke simzonde noShem ukuthi lo Shem uthemeze oqala ezobonakalisa lapha emacunini wayibona nasi umndeni wakithi mhlawumbe sonke lo mndeni ngabasayi mina mhlawumbe wakithi kaMakhoba ngaba usayi nokwazi ukuthi uShem uNkulunkulu kodwa bona namanje basakwazi ukuphamisa ukuthi uShem uNkulunkulu. Wabatshena nesikhathi ukuthi uzofika esikhathini ngo9 ngangempela lafika ifi lakhuphuka hlabelezo nehlabelelo zalapha befikile ugagani lobathi umqalo wendlela. Amen. Wathi malifika ngempela kwase kuphela kwakhe lo baba kodwa abadubanga basekhona kule nkonzo. Ake sifuneke nathi bafowethu ukuthi sisenza kahle makukhona abantu abahluphekela ngalo kuNazaretha. Uyaphinda umfundisi ukhuluma ngendaba enkulu
ukuthi ngoba umqalo wendlela leli sonto walihluphekela kakhulu lethina sesicanga sakulona sesingasenzanga sesenzela umathanda sinikeze imithetho siphume eceleni senzokwethu uthi wathi mayebhabhadisa emvoti mina umvoti ngakhuleka wona ngibhukuda kuona ngeke ngathinteka ngezwe ngifikelwe umunyu ngoba mina la ngazalelwa khona ngazalelwa emakhabeleni enzansi nomvoti bathi mayebhabhadisa ubaba emvoti waqhamuka omama babengamazi ukuthi uNkulunkulu ushembu ubani uthi uNkulunkulu abantu bamemeza bathi hey wemuntu suka lapho ngizomukisa abantu benkosi labo obanawo lapha emanzini kepha kwenzeka umhlola ngoba wayefuna ukuyibonakalisa uNkulunkulu wathi mawugcwalisa umvoti ngoba umvoti uyinkinga abantwana kaNkulunkulu ungathi mawubonga la ngenzansi kamaphumulo ubonele nje libalele kathi kanti phezulu ngala simachunini leyishaya imisebenzi kaNkulunkulu lapho ubone sekugcwala nje umvoti usushintshile usubomvu mhlambe neminye imfula enjalo kodwa njengoba ngithi kuyangithinta ukuthi engathi lento eyenzeka laphana ngoba babamkhulu balala kuleya ndawo yasemvoti emakhabeleni kwamaphumulo engathi uNkulunkulu engathi nabo angathi laba khona bese uyakhumbula esigodini sosisi amen uthi yangenisa umfula weza negode kodwa umuntu kaNkulunkulu kabanaka labantu waqhubeka kwababhathisa abantu ngoba wayezogcwalisa umsebenzi wayezele wona lapha emachunini owabonwa yile nkosi yasemachunini uthi yafika wangenisa umfula kepha wasuwakhanje udonga wakhudonga oludongaka wabhabhadisa abantu bakhe waze waqeda wathi mayisephumela ngaphandle wasuyaqhubeka umvoti wezokwenzayo amen ubona lo uNkulunkulu esike nesimdumisayo bantwana baNkulunkulu ngathi ngawuhlonipha lo msebenzi wonyazi ngoba unyalo wasesesiqine sokuqala ngaleso sikhathi athi mayekhuluma bese siyesizenzela ukuthi siphume eceleni ngizodlula kuNkulunkulu unyazi lwezulu naye esho efakaza ngaleya ndawo yakhona lapha khala ngesomiso uthi leya ndawo yayinosomiso inkosi yakhona yakhipha abantu kukhona umunye umthandazo omkhulu kuleya ndawo owawumthandazo waziwayo ukuthi uyathandaza mayithandaza izinto ziyenzeka balapha abantu kodwa ngoba wayeseqende noNkulunkulu onguNkulunkulu wokuphila onguNkulunkulu emhlabeni nasezulwini oyisiqalo nesiphetho ushembu unyazi lwezulu amen uthi wabathumela inkosi wathumela ikhonza wathambani niyonkonze ethi nanti inkomo zethu kufa inkomo zethu amanzi awekho isomiso somisile kangaka wafika washo umuntu wasemhlabeni waphendula ngempendulo yakhe uthi hawu ngisho umpompini wasezulwini wasekha manzi uthi waxakeka manje uthi ukhuluma ngani manje ukuthi empompini wasezulwini kepha wahlala wabuyela ekhaya babuyela ikhonza ayithumile zabuyela ekhaya wahlala kwaseyafika inkosi yakhona laphana emachunini esithi cha ake senzele awuningihambeleni bantu abamakhosikazi akhe avunule baba bahle bahamba ngoba beya uNkulunkulu ngizwile kunomuntu okuthiwa unemsebenzi emkhulu ake nihambe niye kuyena ngaleso sikhathi babengakazi ushembu uNkulunkulu bantwana bakaNkulunkulu kodwa lapho ayibonakalisa khona ushembe mayefima ngabe ngaleso sikhathi ethumela laba abantu ethumela amakoti bakhe amakhosikazi akwakhe amakhosikazi akwakhe bewathumela khona mabefika kuNkulunkulu uthi hawu bantu abami nabahle into yasezulwini isho njalo ithi awu kodwa ngiyadabuka ngoba bezocelana usebabona ukuthi bazocela imvula wathi ngoba imvula izonetha izongcolisa ngempela abantu mabebuyela emuva thola ithele izulu ngoba esefike konguqala noma ukuphetha usho njalo uNkulunkulu namanje wathembisa ushembu unyazi wathi lizona izulu lapha ngempela mobuka eqaleni moyenza athi lezi ndawo ezikhuphuka ngasolwandle seliyani izulu bekade lingakani liqalile ukuna liyakhuphuka uthe uNkulunkulu mhlambe sizothi sesise entabazwe bese seliyana nalana ngoba sikhonza ukuphila bantwana bakaNkulunkulu ngingumntwana omncane njengoba ngishiya ngisabhibhidla ngisazama ukuthi nami ngilandele umsebenzi kaNkulunkulu lenkonzo esimangalisweni iyangithinta yangikhumbuza usizi lwami wami ngikhule ezweni elibi kakhulu kwamaphumulo ezweni lezimpi ngiyamkhumbule usize ngaphulika kulona ngisemncane ngineminyaka u15 kodwa ngokuthi umama wami wayisonta khona lapha kodwa ngoba sasiphethe ubunsizwa sizinsizwa sazi ukuthi mawuyinsizwa fanele uphume ugqoke kahle ushaye bathi umoshaye lento indole zakho ikhathe kahle uphume uhambe uyoshela intombi sasazi lokho ukuthi uNkulunkulu yeza owezalukazi nobaba yayisisuki impi ngoba lento iyangifikela mangilapha ngathi hey madoda akithi kwaliwe emakhabeleni kulamakhabela namabomvu bangifica lapho kwadlula khona ubaba wami lapho kulompi yakhona bathi mabe ngifice kufanele abe ngaphela lapho kodwa ngoshembe ngoba uma wayena lenkolelo yakhona wathi mntanami nanti ifoto faka leli foto uhambe lalo ifoto kwakufoto lenyanga yezulu ngaleso sikhathi unyazi lezwa sesiqini sesithathu bathi bengifica ngangiya kuma
umama olama umama wami oganele kaHlongwa ungifica sengiyongena khona zase ziyafuka insizwa khona emahlangeni umbili usehlaza zaye zigelekele emgwaqweni zaye ziyangikaka kwantala kwaNkulunkulu zase zimgakile kwase iqalabeni mina ngase ngihlehla kancane ngabuka ukuthi awukani sekwenzakalani manje uthi omunye obaba abadala ucabanga uzohlasela ingane na 15 years or 16 years ngaleso sikhathi uthi omunye ugabe ngalento uyalibona ifoto la angazi la khishwa yini ngaphandle ngangifaya ngaphandle kodwa lapho uma laselilena kanje ngaphandle bantwana baNkulunkulu lathi mase liphumela ngaphandle wathi umnyayi mshaye uthi umnyayi asimiyeke lo semncane uthi umnyayi mshaye ubaba wakhe phela yona into neyinsizwa la ngithule ngihlehle kancane bantwana baNkulunkulu bese ngiyajamba ucingo jabela athi uyashaya isibhamu saphuma kasihlanu kodwa khona eyodwa inhlamvu yakangithinta kwaphinda khona kulapho bantwana baNkulunkulu ngoba ngangiyinsizwa angikwazanga ulibona unyazi umama wayengibuza the umunye umama engibona ngelinye ilanga ngisifike ethempelini athi hawu ingane ngamamkwanyana le le ngane yasinde ezintweni ezima wena bakudukuma kwakho akashumayela ngawe lana ethi wasinde indlala kodwa sesiyabonga ubusuku walibona unyazi lwezethu uNkulunkulu bana kaNkulunkulu ngumntwana omncane ngicela ukubuyela phansi nami uNkulunkulu athethelele lapha engithe ngona khona amen ngobaba owayibona kabike esezohamba emhlabeni ugogo ozala ubaba wayesonta kulezi inkolo okuthiwa ezosindiswa ubaba wayibona le nkonzo mhlawumbe wahamba iminyaka emibili kiyo waseshona uthema eseshona waqhubeka umama wagcinisa batha phakathi komuzi wase ugogo ecasuka wasephuma umuzi wasishiya sodwa ke ekhaya ngoba ubaba engakaze sebenze usizo lwangena phakathi komuzi sathi bancane kakhulu ngoba ngithi ubaba mina ngimazi kahle ayikho isiluleke ngathi ngasithola kubaba obaba ngabafica la ngafica bona laba abangithatha bangigola ngile into engiyiyo namhlanje nje ngakhuliswa eNazaretha yacela uNkulunkulu engibambe inyembezi namhlanje ngithi ngifisa ukubonga uNkulunkulu wasebuhleni amen suka nkungu emhlabeni sasala nomama
wayiqhubeka lenkolo kunzima kumnyama. Kwase kubamba ukufa kwabamba umalo, kwambamba kwamqinisa. Kwathi ngelinye ilanga uzofika inkosi uThingo, uthi mayixoxa le ndaba, uthi bataba nize ningasuki kushembe noma kunzima, nize ningamsuki kuye ngoba ushembe uyikho wonke. AmaNazaretha namhlanje ngisho njalo, ngithi ushembe uyayenza into engayilutho ibe yutho. Sengathi uNazaretha ngathi manihlala ningazeyi, alihlalela mahala la. NiNkulunkulu impela kusho mina namhlanje, mina ushemba ngimbona ngwabona abazali bami, kodwa namhlanje kusho mina ngishemba uNkulunkulu. Uthi uma lo mntana wami ukufa kwangibamba, uthi angenamali yokuya emzimoya, uthi ngathatha udadewenu omncane ngoba naye wayegula naye banjwe yikho lokufa, uthi ngamthatha lapha emhlane, uthi ngakhuphuka, uthi nganqamule emachobeni ngayoshona osuthu, uthi ngadundubala intaba umagumbela, uthi ngaze ngayofika phakathi komuzi wasemzimoya, uthi angeneko nokudla angizokudla. Kwawumnyama amaNazaretha, ngiyacela uNkulunkulu ngiphe isibindi ngixoxe le ndaba. Ngoba noma ngiphiwe ithuba lasemakhaya ngize ngakhuluma ngami ngoba ngivele ngifike izinyembezi. Uthi umalo kwafika isikhathi, uthi kwathiwa bazoyibika, uthi ngeza nengane yami ngiyintshathela lapha emhlane, uthi ngeza ngolayini, kwawunamba 4 amaNazaretha uthi ngolenkosazana. Uthi lihamba ngolayini liphethe isamlela, uthi sigudla ngolayini leza kancane, uthi lafika kimi lathi inkosikazi kwenze njani. Uthi ngabika uthi inkosi ngihanjelwe indoda ngemncane nami ngiyagula na isahamba ayishiyanga lutho nomuza nginawo thina ekhaya silale endlini wathi mawulele unethwe makunizulu ushift umbhede use ngapha unethe kufanele uthi uphanda. Uthi washo wasibiza ngegama isifo, uthi letha uThingo lethi hayi ungamemezi, kwathi letha amafutha, uthi wawaletha, uthi wasefaka umunwe amaNazaretha, khona umunwe amaNazaretha obona umafukuzela. Khona indoda la eyumngane kababamkhulu okuthiwa umafukuzela, umafukuzela wayehlala ekuphakameni eyumngane kababamkhulu, kodwa wathi ngelinye ilanga umafukuzela egulelwe ingane, wasesuka ekhaya, wathi mayesesitobhini ekuphakameni, wasebona ubabamkhulu, wathi umngane wami uyaphi? Uthi ubabamkhulu ngiyapha, uthi gibela mngane wami, njengoba ungibona nje ngiphuthumisa ingane kudokotela uNgcobo, iyagula le ngane, iyagula ngilalanga ebusuku. Uthi ubabamkhulu hayi nami ngiyayizwa iyalunywa le ngane yakho, uthi awupaka imoto le eceleni, uthola isigubhu namanzi wabuyisela. Uyehla umafukuzela ulanda isigubhu namanzi wabuyisa kubabamkhulu, wasefaka umunwe phakathi ubabamkhulu emanzini, uthi mngane wami phuzisa ingane lamanzi, iyaphuza ingane, ithi baba isisu sesinqamukile, ungabusaya kudokotela sengiphilile. Uthi umafukuzela kubabamkhulu kanti lo mngane umthetho wami ubani? Uthi babamkhulu hayi mngane wami bayokutshela abanenhlanhla abayoba nenhlanhla ongibona ukuthi mina ngubani. Uthi umama wawufaka umunwe emafuthweni amakhulu, wathi anokhotha lamafutha uphuzise ingane nawe uphuze nizophila. Uthi ngempela ngawadla lamafutha iviki, usho lawo amakhulu ngawadla ngawaqeda, uthi wenza umzimba ubuya namanje lo nto wazisekhona. Kwahamba isikhathi 2009 kwambamba ukufa umama waphathwa umdlavuza wesibeletho, wathi mayocheckwa lapha othukela kwatholakala ukuthi isibeletho sakhe sibonile kuthiwa kumele siyokhishwa. Ngangilala naye ngoba ekhaya sasibabili, udadewethu omdala wagala ngeyansi wesihlaza, sasala kwaudadewethu ongilamayo kwayimi, ekhaya sibathathu kulezi zindlu embili engekho. Wayethi umama mayigula ebusuku ebize mina ethi mntanami lokufa ungidlayo sekulungile ngicela ngihambe ongenani ngicela seniyabona senikhulile senosala nibona. Ngingangala ukuthi sisosala sibona ngifuna ugrade 11 ngizosala sibona nisiba ncane kangaka, kodwa ngelinye ilanga lami ngathandaza ngathi kulungile uNkulunkulu mthatha umama ukulokhu kufa okumdlala. Wathi mayefika othukela kwathiwa akasayine akabuye nebhuku sizosayina ukuthi uzoye eGrace eyokhishwa isibeletho, uma kwenzeke efa akube ukusesisayinile sivumile. Sasayina savuma sathi kulungile. Uthi uma lomntanami ngaphambi kokuthi ngihambe ngiyele eGrace ngizoya ebuhleni, maNazaretha khona ithembe sinalo. Hayi maNazaretha hayi hluphi isolo. Wahamba umalo wayebuhleni yayinqamula le ndaba, kwawumhlangano kaJulayi, uthi ngafica kumenyezwa kwathiwa kuyosetshenzwa intanda.
waya uthi ngaya ngenjalo ngizizwe ukuthi angiphilile ngiyagula uthi ngangele truckini saye sawufika entanda uthi ngathi mangiphethe isikela labe ngisikutshane ngithi shembe ngikhumbule kuthiwa ngiyokhishwa isibeletho ngiyacela ukuthi ungikhumbule ngibuye abantu abasebancane wawenza lo msebenzi wasebuya yashaya idetho ukuthi eGrace mefike eGrace kuthiwa hayi wena isibeletho asinalutho ngeke sikhishwe lesi sibeletho uyaphila ngikhuluma ngalo ntombi khona namhlanje yathi kimi mntanami yathi usiyasebenza watheza masiyuqoqe ngamandla uthatha umakoti ngoba mawenze angihambe angifuni lo muzi uvalwe kathi ngabuya ngeza lapha eGoli ngasebenza kwahlangana kwathi ngelinye ilanga ngihamba hey Nazareth ushembe uNkulunkulu yayenza into engayilutho ibe utho ngelinye ilanga ngihamba ezweni lakithi kholo mama bakakithi emsingaka bana olunye uhleka bahleka bebegwegwe bayangibona bathi hey ubuye eGoli uke wakuyoshela hawu umbuzo umuntu lo uphendulo lo seceleni uthi hayi uyiNazaretha lo awakwazi ukuyoshela phela uyocela esontweni wahleka kakhulu lo secela uthi hawu ashabe nje wakulotshola uqede nezibizo njengoba engenalutho nje uyokwenza kanjani ngalimala amaNazaretha ngalimala ngafa ngaphela uqinisile phela sibaya sikho akhona embuza akhona utho lo muza ukho ngaphatheka kabi kodwa ngabamba ithemba wathi umama wathi mntanami noma kulukhuni wathi noma izimo zinjani ungasuki kushembe nami ngisho njalo amaNazaretha noma ngalikhulu kanjani ungasuki kushembe kwabuthintile unakane lo mama ngathi lo uzongibona kahle ngeza leGoli ngafasa amaguzu insizwa nisebenza nibheke emakhaya kumnandi ke nokuganwa ngakaganwa nje akenze madoda hlanganisa tshetshe nigana uNkulunkulu enipha amandla nigana ayikho into emnandi ukuthi uyaphaphama ebusuku phaphama eduze komuntu hayi baba bangasitsheli ngani ukuthi mnandi kangaka uyabona nje uyaphakelwa uyadlwashiya uyalala uyavuka uhambe ufone la kuthiwa buya phela uhambe kakhulu awugezile uyabona amaNazaretha ngabuya ngahlanganisa ngathi manje amaNazaretha ushembe uNkulunkulu ngakutshela ngacela kini emalini ihlazo ngahleka nawe iyafosta lento ngacela amaNazaretha kwathi kwahlangana ayanqamela amaNazaretha isikhathi siyahamba kwathi kwahlangana ngalobola athi uceleni phela ngalobola ngakhehla awushayi alokho bememeza hawu ukhompyutha impela lo siyawushaya bhosi limile la ithulilwane kamhlola hawu amaNazaretha nginenzefe nje lensuku ehlaza ingcefe nje phela uyabona iyelo phone yini nifunayo amaNazaretha ngabe kuthiweni kanti yini nifunayo mina ngayilobona la ikhona inkomo kamzala akho nesikweletu esikhona ngathi ngaphathaniselwa babekufuna ukukhipha konke ingedwa konkobo nembuzi engayithatha esibayeni ngoshembe nje amaNazaretha masengiganiwe October November uDecember ngiyaqhiqa le ekhaya phela uthi uhlangana nomuntu le endleleni akakalungi namanje nize ngiphathe kabi le ndaba uyongibuza ukuthi akulungeni February inkosi iza lethuthukeni khona isipho esisenzayo lapha emsebenzini yensizwe sisebenza nazo njalo February khona isipho sisihambise uNkulunkulu senza uhlelo lokuthi cha akekuthengwe icathulo kulokhu sizokwenza indlela ukuthi basimthole size naye esitoro la khona isitolo esila edrobheni la uKergazi nobani moyi isitoro sama-Abida masifika khona senza indlela ubaba simthole uphuma ngapha ethuthukeni uzoya ePitoli bese uePitoli uzodlula kuthini nangempela meqhamuka saseyinhlanya amaNazaretha kuthiwa basebenza phi lo ngone uniform yakhe nekapick up kodwa benza siklina amaNazaretha uzindaba enkulu safika imoto zama lapha estradini zathula zathi du saseyihliswa nawe uyayifaka ibhluke elukhakhi neshirt elisikotshi yehla kancane hambe yathi khathela into kamayekisa amadoda izongena esitoro yafike yama laphana avala umnyango asivalele nesoba sabasebenza baseBMG nalabo bayahamba nabo oZman yasithethe icathulo sasebhadalo sasithi sicela ukubika baba yasiyenzani nisheshise yahlala kusofa into kamayekisa yaqhiya akhona mbenge la eNzimande yasiveza isandla kanje yathi ibikeni la
seza sifanelana lesitoro abayibika ngase ngifika mina iphathwa ile ndaba lo muntu ongaveli lokho efuna umhlaba wonke le ndaba ngiphethe kabi baba ngishadelwe la October sewuFebruary akumeli kahle manje ethi kwasekubusise baba ngicela nemoto phela ngiyabona sengiganiwe akodwa kithi uncombo mama ngihamba nelangeni yesontweni ngambothi la liyamshisa akulungi ngihamba ngenyawo kanti into embili Nkosi ngicela ukuthi kulunge lapha umuntu oleqhamuke owesibili ngicela imoto kanti nje into embili wathi inkosi ibusise sekulungile njalo ngifona kuphuka ke wena isibuso sesifikile sondele eduze ngoba bekhona imbona la wafika sathi paqa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 paq
iphake lapha isikhiya naso siphi yini niyifunayo kanti hayi maNazaretha lilandela uNkulunkulu nize ningasuki Nkosi nekuzweni Oh shaywa Agalatva Amagasi Shaywa Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu amen zikhonze ezinhle zomkhonzo uNkulunkulu oqala nibulele nje ukuba khona phakathi kwenu ngale njikalanga amen ngiyacela ukuthi kubingelele ihlasa sezulwini sonyazi amakhosi asezulwini ahamba nawo abagcotshwa benkosi ngokulandelana kwabo nehamente ingcwele kaThixo amen loguqile sewathiwa umshumayeli umfana wakaMaduna noma inkwenkwana yakhona isixeko sasekhaya umthatha isithili kusexhwili ilali kuselikhwethu ndiqebile xa nditshoya ngempini bantwana benkosi ngibulele ukuva amazwi kaNkulunkulu nokuthola iphunga lasezulwini ayibonge inkosi ngoba laba abathethayo ukuthi bebekuThixo usho ukuthi sebelapha nathi ebesingafikanga phambi kwakhe ngabo sesifikile bebethe kodwa nivale kodwa nami nje qaba nje kabini kathathu bese ngithatha isihlabelelo sokuvala nami indaba kaShembe bantwana benkosi ndayibona umhlonishwa ifana Maduna isiduko amen ngokuhlala ke kuleli izwe laseGauteng ndifihla inhloko eOrel Farm kodwa uyakho ama-orange kunama-benches ekhaya abantwana benkosi nami indaba kaShembe ngiyibone 2002 angimdala kuloku bukhona nami ngeke izibuzo lokho kwangifica kanjani
ngoba ngifisa ukugoduka ekhaya indaba kaShemba yikho indlala kakhulu. Mangisekhaya ke ngisabathe emzini wenkosi eThabana. Umfundisi uBhedla wamvangela uNgozi. Umshumayeli uDlamini ayibonga Nkosi. Kodwa ngibulele ngoba noba ndiyithathele indawo utata sengasekho kodwa umama besaphila engumshumayeli echechi. Uthi ngelinye ilanga mntanami lenkonzo kuyo ngathi mina iNazareth Baptist Church ngabona ukuthi akayazi ngathi yakwaShembe indaba kaShembe ibisaziwa ngenye indlela wavuma ngamakhala. Kodwa ngelinye ilanga bekunomuntu akaBhuti wayegula ephethwe isifo sokuwa ngase ngimcela ukuthi akafike naye la ekuthuthukeni inkosi bisafika makuphela uMarch izihambe phakathi noApril. Wayesemletha umama umntwana umfowethu nami ngiyanqamulela nje umemletha njengoba yasho nje inkosi yayihamba phakathi kwabantu yathi mayifika kuye yathi gogo uthini wathi nginomzukulu wami ogulwayo uphethwe isifo sokuwa yayisimshiya inkosi yaphinde yabuya yathi konje ubuthini wathi ngigulelwa ngumzukulu wami yayisithi inkosi usephilile ngeke aphinde agule. Bendithi ke xa ngigoduka xa ngifika ekhaya bese kwazi umama ukuthi yisabatha namhlanje akalungisela umntanami into ayidlayo. Kodwa ngelinye ilanga wakhe wathi ngifuna sike sihlale phansi sivule iBhayibheli angiyiqondi lento yakho. Lathi phambi koba silivule asiqale la. Ekhaya ke bekusonto eAnglican besisonto eNgilane sisemthatha. Uthi methi asihlale phansi hey ngizose ngikhulume siphatheke kabe sisalukazi. Lase ngithi ngicela into eyodwa mama phambi koba siqhubeke ngicela ukubuza uqala ungiphendule wavuka. Ay lathi wenze kahle. Ngathi njengoba iwuwe nje usonto eAnglican Church wawukhe wayibona yini inkosikazi yomlungu ifaka iuniform yasesontweni kuLwesine iyosonto. Waqale wena wangibuka ngathi asiyeke ke indaba eBhayibheli ngisekuphakameni usechechi kuphele kanjani Nkosi kusenikuzwile. Hlabelelo seyikhulu amashumi 29 129 ngangelibazi